sampun ngerawat 6 pasien positif COVID-19. Nah makin nincapnyane kasus puniki, RSU Bangli sampun ngewohin ruang perawatan pemekas majeng pasien positif COVID-19. Direktur RSU Bangli Nyoman Arsana Mausang, ruang perawatan sane kawawohin puniki, kasia gayang antuk pitung kamar ring ruang utama. Selami puniki, ruangan inucap keanggen perawatan pasien umum. Ruangan puniki taler sampun kedap-dabin antuk ngejangkepin piranti ventilasi miwah penyinaran sane becik. Melarapan mawawah nyane ruang perawatan puniki, dados nyane RSU Bangli maduwe kapasitas nampung 16 diri pasien. Arsana Mausang ngantos mangkin RSU Bangli wantang ngerawat pasien antuk keluhan ringan ngantos sesang. Antuk pasien keluhan berat langsung karujuk ke RSUP Sanglah utawi Rumah Sakit PTN Udayana. Paiketannyane mapengabdi majang kramel sane jagi metambe tur ngamulihang ayahan kekan tenang sampunang ajeri rauh ke RSU Bangli santukan samian pasien COVID-19 sampun kerawat ring ruang isolasi. Indik